goal chiang le tukha chu tuna 6-1 ran ni che tuna Samuel na pet goal che ani avan thaem uthan puya Samuel na pasa zuala zuya zuya rampun Tete na pasa uthan puya red goal donem apahan goal chiang em kuma celebrate donem kan 7-1 scoring time out and goal chi mo deni na shil malmala AFC Asian Football Confederation AFC A license holder mo A license mizo kan nei omchun deni lal doma ramhlun south ania chuan helama hian footballer an thian te tho vanal rawate han puyate fiatate reng puya han ti te Joseph ate ani pon thakha bai Joel ate na nei tho mai kan so lai son score chu kan muthayom 7-1 ani time out hi minute ni chu goal thei ni so lai sani moi khop mai match antron le don chi first half time out doi khata goal thei a minute ni chung second half time out doi khat thut tiang chuan 7-1 in tuna D10 man la shuaya ramhun south base in goal and score tlem ufula te ho hian than puya tete ufula pasi support ma traffic Joela khat mai ureng puya van save chat thei fa counter attack chu na rem ve than puya pasa Shiata pass Shiata na pet thei lo tlat mai uvula striker thangan ni hi zuya tete uthan puya ni jun fit thaboka soile soinu game structure ketan nei kha dia kha poi mo kha mai futsal a chuan cover tura zim dewa mo chuan uthan puya ala pha em a goal e theng em ren sin lo kang Joela ai score la utlat poilut tu nó trong thể phiết khóc mày cùng mày tua chuan đun cang hay chú vật tọ khóc mày thật sự anh ấy boga rồi là sur rồi với ni thật bụi à hẳn chặt chín em anh ấy về làm anh với ni November ni som thum anh em passing an kun
kumang rual hi kum ve tai la ke hi kan khel pha kher to lo mai the kan khel thei kher to lo mai the fitness ara tha ko men fa kom khom mai uthan puyan bola ke score tak Samson Rameng moya ani hi zawa hian B license holder nia ahun lai chon la jonga po midfielder tha India ram hun sang ta klapa an khela Mohammedan te yang han lekha thiam in khel thiam bok ani Samson Rameng moya Joela tete ya duang takina mu nam thei lo a phe do haka lai thi than puya feina ava han ko ava han chachi Samson score thêm thì đâu defending tete à Shedan pet goal low Samson Zaute à pet sang Fred Nakte à Nakte hi ni po hi police striker thin thane forward thin article thengam over shot an la an kumang ruala chuan an la to ati khachu in liam an la tat taksa luma thisen luma mara chu fitness tha chu han help dong tai ve sitting chance ne ya reng pui tan law mom lawani hi cover tha thai khop me palian boka futsal chuan palian angai tlang pui che tan ding na uthan puyan pola la van tha te em Samson midfielder tha attacker tha tu sam lo uthan puyan bola ninti ti dona fein van thum dal em a goal le ta uthan puya jersey number 18 D10 goal riatna score chi ani D10 team hi score thei khop mai thalai jing apo than pui chu la khel thei khop me ball khuap theya veilam mang thiam ania mase ding lamin ball khal thung ta shooting nan chuan veilam mang thin Samson mak te Samson apelea chansan em apa han tha em goal thak mak ten goal score ani so how that Hey, one. first half top chia kan Samson number 8 final row number 27 dikhan minute som di azau chi ani avot lai mai ya nei chin changa minute nga veran choranga san
sal hi chu buai thang ve na chu thom no keng dia an dia di han substitution bench in thak hai tat thi briefing an ne nga ha de lampo avot avang hian in hei chu te ran sing tana chuwang chuan ti lum ve deuh char char kha ngai so lai ni tla tur ve la so moi thin Dilian ti men en back ni tuna hian chan soma a goal ta balal rawan pet goal le tat rồi phật lẩu thầy đâu 40 plus à thì hiền 40 score tầm pol là nè là tầm pol tê tê số tạ rem puya out deflect cầm này nó chất để nó chi đi mà à phát hành cho em block theo tục chơi đó bắt đầu ăn kết goal thay game 1v1 score thế bắt chơi là rồi đọc mình tắt lấy chơi là hit fit chờ khóc u thật bự bắt đầu năm south keeper hi mang ang ve to loi change ni cha bal rawa close down chak lawa ma pe na close chak lawa aka space anga pha deu se striker thang hi chun tal thiam khop me ya pe ka pitchin al deu bangin ben pui ta thau mom lo joela bol la baru apa sah yota hi thona sa deu na ka bot to siamo open nam tong hi an tin ka felawa comment chiam turin samson an mak te deu kan thia khani deu le Karte 4 seconds count. Tete à? Chơi lần ball béo thằng Puya. Vào rồi quá. Apa han sang mama thế. Apa sip. Nó mama. Tran hi ana ve bokani. Goal defender tan phi chunin laurik deu papa phi ol ver yawa mara chu anni ang kuma to hi chunin lemin an patient ve deu ngai don en do thei ani chuma 5 feet ta dinga score thei ngem joel an pe do na assist tur an om papa time baro ma wala pet pera về đâu bắp bắp tổ mày nè, thằng Puya bol là, bùm chắc khóc mày, bal rồi à, rồi là, apa han save cho về, goal đặt mày, rồi fight, na, fighting spirit chắc khóc mày.
Uvula oh phalau shat Vula number 10 rem puya than puya tete Joel tete passing support bakar deuh ve Valrowa aput tha thei khop mai Joel number 7 than puya uyom lut tu buông a goal ai lut tu kalau soi ma ka tani aran phala ni an fidya si tha over to si lawa anin khella yang kha rilruina pha khatak saina phalawa chuwang chuan le ma indim ve deuh hlek chun ngai ve to ase tran hi chuan indim hi har ve mo honorary secretary Teten bola la ano close chak lawa minga defender minga ram hi kep thakap mai yes buang pula balwa than pui a pet goal thengem a goal le ta score thei khop mai than pui veteran chuanin la thapar par takani pula a ball ala het tha scoring chance ane Ulana score thegem bahan chiang rem va striker thamni chu soile soilu an goal ma hian an siam to kani goal ma siam striker nei hi poi mo khop mai chi ai do mo thisen vot khap khopa pet goal thei poi mol tu Fiata bola pas waltat mai buha a goal moi lu tuk tat kha chuan lo en man lo kan lo cover man lo ke chip pi poi mo kho mai futsal a chuan ke chip thiam tan chuan team tran to avan tan thave kha chu Fiatan bola han tete apele than pui atha par kho mai ka tlang pop zel mai ni Fiata goal score la avan thae combination tha khop mai Fiata tuna goal score tu kha Fiat fans lamin tete ade kha adias jersey afan the vest Samuel ani number 7 so Ramnun South midfielder thin ani ARC apo hari pop score thengem to man lo ta joela Somelan low block tha Somelan bola ni hi padam mania le dam dal mai ni Somel number 7 vula Than puyan bola pe Fiatan bola at ron chuak tha reo mai rinoi vula chest strapping afahan dik teu lut tok
Joel and ball Bishia na nga ay Puya Goal thêm Apan tiktok trên về Samuel Samuel and ball 1v1 Uminga Tan Puya ball la le Bueno om lo ni tan Lakul tap khop mai an goalkeeper kha ban tha em futsal ball hi ri nine ngam suala wala arit zeka atena in pet kan mai te hara chu wang chuan akal zal mai ni hat pu sangai Denia Denia hi coach mo mizo zinga tun din huna chuan AFC A license kan nei om chun khani mizo bi ka mo anon Kita bola chip sual tat atira khan rain sit fu lo deu thak em ok atia awi om thin Kita bola tete pas ma thin Deni laldu ama bola arol sapu chia lauda ahun lai chunin striker turu mainia so striker mo sang ni le khata khan Subrata Mukherjee kapa champion puya ani hi best player ania bike atonga anua khan Air Force salute ngal ani tuna chuanin teming kumte lo u to an tha thum ve deuh hlek to fitness maintain char lo chuan sum kolaman lo buai ve dewa atiam vel wang khanin duangin in khelna hun ha an nei thalawani mara chu beise ain an la thakop mai tete pas sual mi pet per tlat mai tete bol la Joel bol ron pas sual leta chan sanaya Joel bol la cool khop mai kia ta pe kia dan score thengem ni season try Joel roll man tat Denia turning track up may passing support Samuel ball la Kung Denia vahan score moi em itu thua ka thani ari ker mai zela mase fight back han score back tur chuanin 4-12 mo 5 tuna khan goal nga na baruan ball la Denia na chuwa an hun lai chuanin khel ho vek thin an ne sang khet chiata Samuel ball la baruan roll man tat cut in rot la Valro ball la score thêm ui omlet Chieta bet ar chin a thal tuka chan changa to china khan goal chu score to
mà chú đủ thu sắm chia lâu á nan kicking food kada mà đều rất chín Denia 1v1 chan chan ya support akatha score thing mureng puyaron in rodman acha anh đã trả về đâu hết to này 5-12 phần to mà scoring ka semin trăng về khóc khơi Kurang puih cakap mai. Kita bola tete ya. Baru apa sah? Baru assist. Afan yung train versi tahi. Bola nak ni đâu ni? Cina akan score kan tito ka. Maju kami nu kan gol ngabel secan sana ya. Nak create lo. Mau lo convert lo vek. Defense. Itu tem cuanin an ke da dan the shit ve da thina bol ma hian in chi ai ve da hak thin deuh ni in ka hria ka mu da na chuan time out goal tat detail lamin an call a pressure na lu tuk ka ami a khanin cool da turin in fui don yang te mai fui yang a 1 minute ni briefing anh chặt lỗ na lai te mo khát tiếng khai thịt đầu rồi à hiện đâu mì khéo đâu mì practice bang ai mày lu lệ xịa thiệt à tê tiền chơi nè vẫn bùng nợ về ta chú cool right rồi à vào đâu à five thrill chơi đó thằng kia là như thế á tan chơi thì phần nó em đây chuyển tên hết là mà hiền tiền đầu tiên xong là mà khai anh chân sẽ là này tầm đón chết nát tu cái nát tim thế đi về này này khéo đau lòng một thằng vui ạ thì em mới tục sắm về là sắm xuân thế này à mặc thế à phân ông về keeper còn block chắc không này
chuak tha ni hin nor chaka bulldozer an ti sina police apo ai kai an chi bai lo chaw lo le Joel score ni ani rong china tete ya online ni tete ya Basking top mai. Apa ya? Bola baru. Sisa. La fitra ti siat khop mai. Hian 40 minutes at zotrep to 2020. Valrova. Keeper ball. Next one. Khan 12-5 in detail an chakani si song pani red goal ni chu naktuk hianin tum ni khat lian ni som thum pakhat ni wei ni som thum oh ni som thum dia na score ta lo ni mo ade dilian ale dite semi final ga in khela joera anla zak zak khop mai varo de po cool down